Ni bola binakatalamay na ito kanya na bola mata be kemi na bakmuriti kumain na ro di pepanggo ni bola binak kemi na sige baka mumurbuti kumai binakabakalebo ba binakataka na bito kon be kemi na dokumenti kumai sebe kemi na do assess siya takatikan ni sana post ko marutang sarbakalebo ni klani bembole baka purba sa mati ko sa weekend lebo talanga oreda ninto batatiko batekeso na ulutanga au dingi takatume o ndo wosa tenikina yo au binakatanga me o semberita seu na pamatala tege umanda ke ka sengeri di umba kabakantuango nanto nunggu live na ko ngalia au dapat tumena korna puni mono berata teleo au basta langa tele bana korsa kasa okay tikitika ni ko ano bono Alberta Canada. Kau na ketemu pamatala tanga paleta na inakin indro ni pepanggo ngo na ni pepa untuk wasiati kanikina indo na unisala ni rawaka kau sama sa tabatu na babakata na bigsaut rawaka na mona liba online digital business kaya ubia kahit kanikin weekenda bikemunina na via kilatum beka sebia bulida into atale ng unisala raw ni raw katunga may kina vale se benga na se burubura da potukina ena raw mo na message may biyaw meraw ni umbitan bi ko na details business ko ang bakitin kawalo lakataki sa ning garaba rentang garaba betini tang garaba baka belubeni sentang garaba tahun 2 tunga yung bimbingan mitiko na bakin bulan tin kawala katake it is legit global business nga bali mitiko beken na telefoni mitiko na laptop kan bimbi mitiko na internet connection and iyo entra may buli na beka to komenta baka kina nabuli barutaki video based kena bala nangona sa nantala kinabikian na puli ninda sa bakadar na beka manta bakadar to manta nimbera ni soli weekend na sentola may weekend na training site ko video based nangona nga iko ngalalaki ko kilay ko rin garab kinanamubuli iksana ron yo access tak ngayani patakaba na namubuli so it's flexible like that and on the kautari tardukinan niyo kaya like a business to go you can take it with you wherever you go so if you wish to learn more click on need of free info session na kana replay or nimbitan be iko na kana link ya mo na message ra may biyawe ya o binakata me to kuntal ngake the live tiko na nito free information session o karuan na be madaw. The last one that we had was 2 days ago and sana tikong ko na kena replay karaw niyo na access tak saranga kaya baka otor na link ya mo na message nga may biyaw binakata mo otor saranga may kalawa you let me know you can drop info in the comment section mayon ang kaibitan ko nang kaibitar taran ko na nito last info session ko sa kita ko tingo yung nabitan ko na link ko mo na sarava ro vai tap ta sarto nga kinero na maramay to okay ando ay ti kumain na ano Amerika nirimbuan romo kinakarua ti ko sarang amin noon tagarartal tingnan ng business may nanda Mrs. Balele Buka both successful in their business journey online karena maraming goro sa pagkoro sa mabulba kadara kalau kila nilo weekend enta na lagatatumta ka na nonta kila ka baka computer iyo biang buli kenta na beta po kaneda ke kesara ver na ono sa bulu vito sa bulu mera may bulida na ka baka computer raw ka and a platform go why not us this is something like for those of you who are still working this is something that you can do alongside your job you don't have to quit your job to do this business na kana flexible ni kanang karang-karabi
Errawa kina weekend na sita kada tu menta saka tinga and just use your spare time during the day. Mo karabat ng business I'm sure we all have those pocket times during the day. Kita nito butubo sa ngunang dating nga bangon da wara kira tumba na lubenta meras komay. And panangon ng daron ni baka nga takatukin na menta pakabutunan ng business. Baka takito nga ng talbon. So we can ndo ponto base ndo ponto train we can do balangin balapo na ponto. Ngayon ni ponto takatunggo sa ngon dele ngon ndo baka takatunga kinam ta scroll to and polamata go running on among garap to kinan ng business ya. Iya usurit kemuni na via kila na kambalata na online digital business kakenan rin ni pepango authority ko kaya kaya ko binakata mo tora na link ya morongo tatalanganan ro pakamatala ti kuchina ro iro na marami tupi ro durmaluwa irati ko na botal ni sotal na online business man besi brubur kake mamisama ingara batatu na business ko authority ko bita may na message may siyang bita nga na info o nangay bitartaran biko may banyo tarara na link saban ni binakatigaya ni go saya kabiti ko ni singa baruay takatungan ko na singa-singani sa samaki kangan do baka dorto na singa baruay singa ni badang-idang baba ni binakatalti ko ni bikim ni binakabali bikim na share takati ko na nung post bikim ni na comment ko it means a lot and I appreciate you all so much baba ni binakati ko kalau ngatati ko na bingarabi kaya na naman yung bale ni kalungata ni Mode.